Anya laki din! Sa dino man ti papanam, Tomas lakay. Anya kalaki din ay. Damagan pa lang kit among mat asigod ti papanak no kastoy anapudot ti panawin. Anya nga iti amok, no di tapuon ti kayo manen, wano sa dino man ditan. Ijay anda pare Lucas. Nagpudot dito balay. Jak maanusan ti pudot na. Masapol ka di amapan ka ijay. Katwan ah. Mabalin mat amaturog ka pa ilang di tapuon ti kayo di taruar ti balay ah. Sanin? Mapanak langin ijay anda pare Lucas. Asino nga rod ti agbati dito'y balay, kat mapanak ko mamakitsyenda ita. Uray saan ka na mapana ah. Agluto ka langin iti pangaldawan ta. Mapanakon. Uray saan kan amapan iti ayan ti kumparem. Agbati ka laangan dito'y balay, tarumwarak. Agkita ak tumit laang no adda tila ko da nga electric fan ijay sentro. Tagumatang akto. Adda akon, Mari Gracia. Apay nga itakalaang Mari Miling. Alas 8 matitulagan Alas 10 itan. Ay napasensya kan Mari Naglabaak pa'y ngamin. O sige, agtugaw ka pa'y nga roda. Pagururayan ta iti pagluganan ta. Mari Gracia. Amangan no adda ti amom apaggatangan iti electric fan. Uray di saglala ka laang kuma. Ta iso ti kabaulak agatangan. Ado ti amok Mare. Iso na laang ta second hand mat. Okay laang Mare. Tinapatag, mayat pa'y ti quality na. Sige Mare, isurok kan ka sa dino ti paggatgata nga karagiti second hand agamit ko. Nakapalingki ka din, Mari Gracia. Wen, Mari Miling, sige ngay. Awan ka di daddo maagatangam? Awanan, Mari Gracia. Nakapalingki kan nakagatangak meten iti electric fan. Nagmayat day ta napilim nga electric fan, Mare. Kursunadak ti kulor na. Sakpay lang ti ko na, Mare. Nalaingak nga agpili no may papan iti kakastoy abanag, Mare. Inta nga ruden agura iti pagluganan ta. Tapno makaawit tamatan, Mare. Sapay mabisina kon. Sige, Intan. Sigurado ang mabisin matan ni Tomas. Sapay awan ti inlutok amasida. Apay nga itaka lang Miling. Anyat orasain. Ay na, pasensya kan Tomas lakay. At idug ngamin ti pila ijay paradaan itay. Ayan nga, iti electric pa na ginatagmaw. Adda ijay ruwar. Ingka man kit di bagkatan tayo nagmo. Ingka mga agluto iti sidain ta. Tayo nagkumutin ti electric pa na ginatagmaw. Inayadam abagkatan ti electric fan na ginatang ko Amangan no madadaal adagos. Sapay kagat-gatang ko lang data. Anya kami. Amo ka. Sana masapol nga ipalagip mo ta damot panunot ko. Dahito iti ginatang mo nga electric fan, Miling? Apay kasta ti reaksyon mo, Tomas. Saan ka di nga aglang-langa nga electric fan data? Ay, sana kasta ti kayat ko asawin. Anya nga rod? Daan mo ti electric fan na ginatang mo. Ipadas mo nga min nga usaran Mabalin pa'y mausar dayta. Si kamot. Jak kayat nga usarin dayta. Daanin. Samay sa. Amang ano anya, Tomas? Amang ano na tayo ti sigod nga kinkuko iti dayta nga electric fan. Naligatain. Anya lakit din to'y asawak aya. Kumpormi man ti mapampanunot nan. Kasano nga no? Ay sumardang kan, Tomas. No di mo kayat nga usaran, bayam dita, tasyak ti mangusar. Iyon nagkupay laang dito'y silid to'y electric fan Tomas lakay. Di mo aramidin day Miling. Ikargam dito'y salas. Unusan, ijerwar. Anya nga min ti kabutang mo aya? Ay basta. Jak kayat nga usarin taginatang mo a second hand nga electric fan. Apay kumasaan? Anya lakit din aya. Basta, kunak nga rod. Kayat mo man wano saan. Dito'y silid ti pangikargaak iti daytoy nga electric fan. Ay, di mo padpadasan Miling. Anya ti ramidam? Makitak lang day tayo nga electric fan dito'y silid. Makitam, dadaulag. Anya! Day, imay kamot diti balay, pare Tomas. Dituyak pa man nga, gisambay pare. Nagpudot nga min iti balay. Agawidak indot malamalim. Kunak man no adda ginatang ni Miling nga electric fan yaw. Ada, Apay ngay, nga adda tinggam na.
Second hand ba't ginatang na pare? Anya kumano siganhan. Tinapatag, mabalin pa'y ama usar, pare. Di mimot amo no asino tinangusar iti dayjay nga electric pan. Sakbay a ginatang ni Mileng. Kasano nga no natayan ti sigod nga akin kuko iti dayjay. Ket simuro ti alyana di balay. Ay, wala niya. Ay, sus, delikado kayo. No pudno day tanga atap mo, paray. Wala nga rod pare. Amaw ni pare David akaruba tayo. Apay ni pare David. Kimatang kano iti aparador na nga ada nalawa asarming na. Katunggal ag sarming, adda makitkita na ababae iti sarming. Kunakon kahit. Ay, isojak kaya ti madan iti usar as second hand. At dagayang manan in-order mo apagtugawan, Mari Miling. Nakitak ti in-deliver da di tabalayo itay. Ay, ratan ti materyales day ta apagtugawan. Iso aginatang kun tamayat mo ti quality na. Wen nga rod, Mari. Kursunadak ti disenyo na. Iso na laang ta inununaan nakmat. Mayat da di apagtugawam. Kabayatan ti panagbuyam iti TV, Mare. Ayun mare, pudno tanakunam. Iso na laang takabuteng met ni Tomas di second hand nga usar. Anya? Wen, di ito pa'y electric fan aginatang ko. Di na kayat makikita. Makapakatawa mo't dita apari, Tomas. Anya ko matipagbut ngan na ngay, Mare. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa iti electric fan aginatang ko. Nag-o imot dita apari, Tomasen. O, ya talaga. Siyak tupay. Second hand amin nga usarmi. Aging gaita. Awan mo't madlaw asab sabali, Mare. Rabin, pare Tomas. Awan ka di pa iti plano mga agawid. Ibagam laeng no kayat mo ti maturog diti balay, tanayunak ti lutok abagas. Ay, saanan pare. Agawid ak inton madamdama. Sigurado ka? Wun. Kasadaw no dal alya simborot iti second hand electric fan na ginatang ni bakit mau. Padasan na ti agpakita kanya pare. Talagang aglaban kami. Ne. Kasla timurod ka may paray. Nagkapi ka lang, timurod ka. Dahil talagang alalya ti pagbutbut nga. Ay, sige. Agawid akon pare Lucas. Sige lang paray. Agad nanad ka, ah. Adamot tugaw dito salas. Sa dino ngay manan tinaggapuan da ito atugaw kat awan mo't kasto pagtugawan may. Ay, wano in-order manan ni Miling da ito. Nay, si Mangput kamit gaya man, Tomas Lakay. Sa dino manan tinangalami ti da ito pagtugawan, Miling. Second hand data. Ginatang ko iti online. Anya? Kitaam nga minti disenyo na Nagmayat saan ka de? Ay. Saan adito'y salas ti pangikargam iti da ito'y atugaw? Irwar mo? Ay na, bay amlaang di tatapag tugawak no agbuyaak iti TV. Ay, salbag. Kasanulangin no natay ti akin kuko iti da ito'y atugaw. Sapay kanayon nak nga umismo tunggal rabi ay. Kinasken adito'y salas ti pagnaak amapan i JCR. Nay, napaulimag ka mo, Tomas. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, Miling. Irwar mo day ta atugaw kunak nay. Jack kayat amakit kita dito'y. Ay na, kayat mo man wano saan. Dito'y sala ti pangikargaak iti day tatugaw. Ay, anya lakit din ti kastoy mapaspasamak. Makais-isbu akon. Hangim, adak pa lang dito'y sa alas may. Inayadak ti magna. Ay, anya nga na dyan. Kasla damot babaya na katugaw iti pagtugawan ang ginatang ni Mileng. Apay ngay. Agkurkuri mo ti electric fan ket Mileng? Kunak man lumapan ka umisbo, Tomas. Ay, ada nakita ka babaya na katugaw iti ginatang mo apagtugawan. Kita ti electric fan ha? Agkurkuri ket saan mo't anak saksak. Ay nalakay, imahinasyon mo laang dagita. Kumpormi mat ngamin ti mapampanunot mo. Kadwan na ko mga umisbo Mileng. Mga no makaisbuak dito silita. Ay una yun day ta kinatakrot mo. Ala, inta, takadwan kan. Awan mo ti makita ka babae iti tugawan na. Agraman ti electric fan ta. Awan mo ti makita anakaskas dao ama paspasamak. Adda nga rod nakita. Ay nano si kalati nakakita iti dayjay. Mga no saan ka na makasaaw?
nga daday ito'y daan at abuta dito'y silid, Tomas. Baybayam lang dita. Di mo ibaga apagbalinam nga arinula daytoy. Baybayam la dita kunak na Apay nga min aya kabutang mo ti electric fan kan tugaw a ginatang ko. Anyang iti amok. Amang ano ado ti alalya si murot iti segenhan nga electric pan. Kain tugaw aginatang mau. Sa pa karga mo iti salas. Ay na, lakay kan, ngam aging gaita. Mabutang kalatay ti alalya. Sigaman mo iti makakita iti white lady, black lady, wanoan niya laditan. Naimbag ko ma, no napipintas da. Kasano nga no kadardara da. Kas kinunak itay, amangan no imahinasyon mula ang dagita, Tomas. Nay, nasapa kamat anagreeng, Tomas, lakay. Ay, agawid akpay lang iti ayan ni tatang. Sapay umay agpasyar ni nanang dito'y balay ita. Sana balay, tada ka mo. Adda ka di parikot mo. Salud-sudang pay lang, wait. Kanya kalaki di. Ammom, Tomas. Awan matimadlaw ko anakaskas daaw kadagiti nagatang ko ket. May bagam tikas ta, tasan asikati nakakita. Ay na, think positive nga min Tano siyak, awan mo ti makitkitak nga alalya. Kas kanayon ko nga ibagaken ka. Amangan no imahinasyon mo laang dagita. Kumkumpurmin tumat ngamin ti pampanunutam. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka, Tomas. Nimilingay. Nabati iji balay, tatang. Apay, adda ka di saan nyo ang nagkindawatan. Kasano mo ngamin? Sikenhan mo dagiti ginatgatang na nga usar. Awan mo't parikot no sikenhan anak ko. Tinapatag, mabalin pa'y mausar. Kasano nga ino na tayong takin ko kakadagi jay. Kat simurot ti alalyada iji balay. Adan to pinakitak iti rabi. Amangan mo't nga main no kumkumpormen ti pampanunutam. Kat imahinasyon mo lang dagiti ko naman nakitam. Kwa, tatang. Jay. Awan ti dakes na do sikenhan ti usaryaw anak ko. Awan ti rumbang nga pagbutnyam. Saan matapod no ti alalya? Uwan met kit di Nalabos la siguro ti panagpampanunot ko, tatang. Meling, jak mo't makita ti asawam. Nagawid ijay lugar da, nanang. Adda ka di nagapaan yaw. Kabutang nang arudagita second hand nga electric fan kan tugaw a ginatang ko, nanang. Anya kumaaya ti pagbutngan na. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa. Ket simurot ti alalyada dito'y balay. Sobra lang nga agpampanunot ti asawam, Meling. Awan mo ti mariknak ama di. Idi nagtugawak iti dayta at tugaw itay. Isumat lang ti kunak, nanang. Kumkumpurmin tumit ngamin ti pampanunutan na. Kasaritam to anainbag ti asawam, anak ko. Kat no talaga saan a komportable kadagiti second hand nga usar. Di mo ipilit ti gumatang. Simple mo't gayam ti saan nyo ang nagkinawatan. Sige, kasta ti aramidok, nanang. Naimbag magtanagawid kan, Tomas, lakay. Pasensya kan, kadagiti na isawsawan ko bakit. Sobrang amin ti panagpampanunot ko. May papan kadagiti ginatang mo as second hand. Kamalik bakit? Ang pasensya kan. Okay lang, lakay. No di mo kayat ti second hand nga usar, ilakok day tatugaw kan electric fan a ginatang ko. Saan bakit? Di mo ilako dagita. Tapno adda pagtugawak no agbuyak iti TV. Sigurado ka kaday? Ibaga kayamit no sana ka sigurado. Ay na, agyaman ak unay, lakay. Ay, no dan tuman makita maasikon han a cabinet. Kaya gumatang kanto man kiday. Tapno adda pangikargaan ta kadagiti badbado ta. Sige, lakay. Agkita akto. Saan adakais ti maadan iti sikenhan agamay. Ti dakais ket tinalabais a panagpampanunaw ta mga nuiso pa ti pangrugyan ti sanyo a pagkinawatan nga agasawa. Anyalaki day. Malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinaulwan. Nalabais a panagpampanunaw. Dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.